Ebindani yi ebyubi ya uteti yende na ukosi wa bandhi ya Kenya. Asyai ni makulwa Maiketikilye Syana ebulane na enendi makomanioni maki uteti. Ukulyo wa umwa ni moyumbe wa kaunti ya Masaku mwandu Kamene Kasimbi. Ula waelesea kana ebinda ye Syana bingi ni siende na ukonwa na maundu ma uteti. Undula waelesea kana ni ubadhukanu na miao. Ingi mwandu Joyce ndani na bilingi wa Mbumbanoni na wa Mbumbanoni enendi kuma kesioni cha so mubuti ki makimwe ni wakulia Asyai masube Syana ayelesea kana siko sia Syana kwa nisiende na kuongeleka balaki kocha oyumi tuki ni balaka na kamweka na iye ukamba wayata na itina kesa kuidhi wa kuyanga likoni sia ilobi. Daniel Mongela ingewa. Mwandu Joyce Kamene Kasimbi na andikima mavoit na wachathi cha kunenga nembesa kwa ikundi sia mwaitu vakisioni cha so kila kimuvuti kimakimwe ni wonya witano kwa siku sovea Syana evindani skulu mbinge na elesekana ungei wa Syana ni wende na kwikathi ya va kauntini ya Masaku na vena vata wa siku sovea Syana na tuina Syana sia witu ilangwasya ni sovewe endomana mwana waku atinda ba na atinda nao na muno Syana hii si ndene wa primary na secondary nondo kisa takela tewie ngale ya yata teikasi okoke wengi kele tukana atomiwe na Asyai kaindukane kakathoe katumito kakathoe sindo sia koua na kana komana naome mana inangale na mana keki angale ni maikea ne maibaya kamatwae kele tubake othoa siendo na kama keki angale ni kesie wa mutheno na thela cost kethewa keki tuba Nairobi bandu betwa ngara ingi Kamene ni wakule mauvisa maukunikili kweka kunikili na mituki na kwikithekana alama kwatikana na maukosa maungi wa Syana ni mose wa matambio ma mituki nikenda siko taisu ivikiovetwa katikati wa enendi tuenda kiko kiukiatiwe na especially DCI investigating officers with the andwala mekie kitendo kiu ni maitwe to book kisa kila kingi tuende na kwatia ki very disgusting nekana ka miaka 14 kalanako kabukitwe ne motoi na motoi yosu nete ku understand akwatwa no sio kienge alekwa ila wale kwa nakele tukane kaito nake within the environment wo court nayo itwea kana kaka ile either ke protected nata nondo neteseke in danger of threat nike na mondo umeonda ke source kate wa kana bese umela mondo tona umelia evidence kwa unoti ukolia court sito si ile chandu na sima le cha bond nombaka mambe kwethwa measure kana investigations yon desi complete nekenda tonole kwa bond ingithini waoneni wake na andikima mauvo ni walesekana vindani siasa siende na ovyova Syana niselete usuviwa na kweka ulikandini wa makomano ma siasa dalesekana undusu no thothe kwa Syana mbingi undula wakulia Asyai kweka uvika siathini sia siasa na Syana ndenda na mwateti kwikithekana ni mathimandeto ila meone na mbewa wanda nitwese ni mwaka wa 2022 ona sio Syana te yaeletha te ibingisa nacio ku siasa nondo noteigwa siwo ikatie ikwa itenzeo na titenda Syana sito iga mafanosu politicians atongo yala onde meomanda otongo nena wisinesa we mundu moima na we mundu we kwatetwe ketha nuwa we kwatwe otongo esiando uinena tuthime kila tionena Daniel Mongela Mutongwe TV kuma vakisione cha so kila kimuvuti kauntini ya Masaku.